Thang ni phai krip clear ni case ilapen KNYC tum chilangsi Karbi Anglong Arlo Aron Lua Vipin pen Manilender asai kiklem atumaphan pangton nangji pusi Karbi Anglong DC lapen SP aphan memorandum alo kipi kipajer dama puthak ani kang samapor Singhason Hotel along Pherangkia mai ingni pondo Pherangkia mai long KNYC CEC Finance Secretary Edward Rong Hangpen lamthi kipachini ponke nonapor Karbi Anglong alo pinang an Aron Lua Vipin pen tangka kiparam abiha kiklema bang thua phai do piglo sitami Karbi Anglong Thomas Council la phan midu pipe pin pen mate Aron Lua Vipin pen si cyclem bom Manilender sai kiklematum Aron Lua Vi pusita sorkar pen kipathi 2% kalisi 15% 20% anaphai si tangka kiparang Lancho takalisi prank kachitu thek thia tumaphan ATM checkbook penchenglo longle phelang kithi akisung kachi tong tami dolo pusi pachini Kidamta por Assam CM Dr Himanta Biswa Sharma pen tami Assam angkalong tangka kiparamasai claim long lelo pusi rara thingnu jailo কাৰ খুদত টকা ধাৰ আছে ঠিক আছে হাত উঠাব নালাগি দিয়ক এটো হাত উঠালে অলপ ঠিক নহব হয়নে এটো ঠিক নহয় না 100 টকা ধাৰ লয় 20 টকা সুদ দিব লাগে 30 টকা সুদ দিব লাগে আমি অসমখন অলপ সিস্টেমেটিক কৰিব লাগিব ভাল কৰিব লাগিব বন্দুক ললে অসম ভাল নহয় আন্দোলন কৰিলে অসম ভাল নহয় মনৰ ভিতৰত যেতিয়া জননী জন্মভূমিৰ প্ৰতি নিষ্ঠা থাকিব তেতিয়া আমাৰ অসমখন ভাল হ'ব খুদত লোৱা টকা কোনো ঘূৰাই দিব নালাগে বুলি হেটো ফ্ৰী হৈ যাব আপোনালোকৰ লাভ হ'ব হয় নহয় এই খুদত যে টকা ধাৰ লয় খুদখুৰ বিলাকৰ দোকানখন মই বন্ধ কৰিব খুজিছো 100 টকা ধাৰ দিয়ে আকৌ 20 টকা বুলে খুদেই দিব লাগে মাহত আৰে এইটো এটা কি নতুন টেকনিক আৰম্ভ হৈ গল কোনে কি ৰিসাৰ্চ কৰি কি উলিয়াই থাকে দুখীয়া মানুহক অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে হে কাৰণে এতিয়া আমি অসমত খুদখুৰ বিলাকৰ ওপৰত আমি লাগি আছো দুদিন পিছত টিভিত পাবই যে খুদত লোৱা টকা কোনো ঘূৰাই দিব নালাগে বুলি হেটো ফ্ৰী হৈ যাব আপোনালোক Sitami Karbi Anglong Arlo bangke tangka ke paramatuma phai ki jungji kalisi ke bat bom ason sidolo la sojok Afghanistan adet pen ke wang khanatum longle phelang kachin nam pen la pen Karbi Anglong Thomas Council phan lang plot pen aning haling biha ke klem na puson sidolo la silahai arona ve pen biha ke klem tuma phan prabjin pen sai ke klem pangton serak nangji pusi Karbi Anglong DC la pen SP phan pinpuralo ipajeramno pusi Pherangkia thingno long lamthi pachini pong alang laso akabuli mane interest ke param atuma phan ke bon rek nangpo lake laso la malang li kaningje kang ke 23 February 2024 Land Pata Distribution Program along Basundara 2.0 Sadia in Tinsukia. Chief Minister has also said interest ke param junto la kabuli tumhan ke Assam along benke lan tumhan e flungna po la penke junto kachorang vega tu na tumhan ke sekai sitame chituna ngelo kabuli tumha la si Chief Minister ningje era fees tame ili tumalong non Karbi Anglong long bangke la sohor mun on tame sulibom illegally selang tu bang claim bom ate mahala ili tumalong ke Karbi Anglong long ke claim isena bangke la halo lada ke kabuli atum ke bang po la tum ke la so puisa ka param halok la isu kali la tum min ke la tum ke dak long li ke nam hat long le nam po la tum la dak business ka pre business claim po la pen ke la tum ke dak mi ada kali dak khan da kali konar ne pen ke bang Afghanistan pen lahai long pen ke bang mi a sai di a khan sai di ala la tum dak ke claim ji bang ko son lo Karbi pi phanen po Karbi pi anen po la tum long le nam po la tum kalili kalang lang akam claim po ke dam tang da phong la do lo tum da te khek long lo social media long ta la tum ke nona bang ke hala inu to lang dine sing terang kache krong ke la da Karbi pi phanen lo amone ke kona amone lo ne tame nona bang ke Karbi alam na thek the akure non da sin non bang ke long le ke na machiri jola puson se la da claim po News report Karbi Anglong Live